Dalawang meeting bapri kinokit kam jong parti kionya. Ya ba Metbah niya Ledisha. No le to per niya marera sui meeting. Kita penpau je susi. Piwan sisi lano. Te ngaso mo nong ba nakare jong aro kalong kalat kabu banganyo bandrung akum kutakaye. Kabalong nakabanta kinokit kam jong parti je bagi no kesan to area. Baik kalau kalat kabu ya kilo banterwaya nga. Tengarong Janman Krishna Tamaki ang susu ana uwan sedakoi kali umjura na kajo kali ro kiyong utaya nga ngam semua nang ni barwan tu tim ngam semua nang ni bangawan kerokti no kajingwan juga kung presiden juga parti kajingwan jongi kino yalam kung kinaw yalam juga parti kalong banay giti kesyan yung kanini cumi kahap joga no kino ki political party ban penyeng yang lagi jong ki candidate kadon habaro kari India bagane ang pensisya ka nakapor bawat asita yaw suaban tebot sita yaw suaban tebot o candidate joka parti UDP ula kratno mahedon jumi kahok kadang don ban sangsa ya ka parti UDP bahkan bujuri ya candidate joka banyak kon ya election bala lapan kenria noru ya ka tarik kabur tadi namanya kita lalu yakini kiwai ki bawo nga bangam long madrum ban bisa hayen jono hadukan jono ngamlang marwandro manu haki meeting jono banadai haki ne ke sensar lalaki bat jubor makite iman ka election kini ada jakabat pada ya maglaro hado ka bakum kano kata karukam bapin khang ya nga bangandrong sikisno kita piju khang ya giwai gino yaram jo giwai parti banwana poso yang manusi pimdei ban khang kadai kamon lai lut jong kadogo parti bandrung ha kadogo jeki balai visco sekti mo bandrung ngawan tang bakal pensingai ngawan banyarapan pensingai madagas ni nasios no de benam de chief minister badan buram jogi do o kondak ki sama wan hange pokramo benam de to marwan se bo pileyo marwan don jawab marwan nakabata ka parti kan di lejo teruan mangamlo narmane presidente tawan ginawa ba jemino motor mo jenis katri war gini no ket kamare mo nam tek balai haka jaka banyak keren hakini kiren san oga sosing ai ba nganum kurupti nganum kurupti na urang ba ubang gampoi berkat ukran kita nampak berkat keren kita saya bisa mapigi utik dubun pa mano bakran kita nganwan bet nganrung bet han pensenran ya pandai juga kumbalong haki meeting tambah jai mo jai kiwei bapli la mo mano male la nel boss bapli kila kinyo isuntro ya ka sol kabayan haka konsulsi bro kawai kalayan kal naga benta u candidate jong ka UDP u ba sensar ku paroy Lyngdoh thaba Pai baba lawan laraja bangi tebot lang kasoyo konsulsi haka arpunyo tari ubunai ba kilama jong ka UDP kin ka we haka soyo konsulsi kilama jong ka UDP kin ka we nado nang tena jaka jobot ban wan ban her ban pinkimen ya ka soyo konsulsi kudem de mai STA Lyngdoh usim ya karai ban wan banyele na ka UDP balai wan banyele na UDP nito mai don job na ka HSPDP hari ini pet na HSPDP li join ko political party rem
dende ram sadin katukan ni election ni lebih lagi wei parti the job but hari ni katu ikam lah man job ka aja kat pra kita ugi babun tim mau pergi nong soyo haga ajar alpulai nadu ajar alpuai ilawan banyak kedua ina bailong ba Mynta in habia kunno na UDP na lengo bang akin pai ina jo ang nga bor ya ni rong no saka parti ke idan me ibros kata ngarong oi ba to alena phi saka parti UDP ngadap da kajin kimen ha ka arpuai hausna marja arpuai habaiwan ban ong tong ni le no ni kunno ha soyong ngakwa naka parti UDP ngaladap da kajing kimen ngaladap da kajing suhun na kali dunga banyo i mahedon banikun na po kadi ka konsorsi pai ba bai gira ai tiket ila ya chak kman badara kum ba long election how arjar arpulai metas nem how bnai ba arpnyo tare kum malang mentan ngim don jing artatin bat na kalian jogi habang ila bo ya ki candidate man ki konsorsi gira sim baka soyong ru kalong ka wei ki konsorsi ka baka UDP kan yo ya ka seat ke jongka kata kalong ka balong sya kata kalong ka balong clear bat kam don chu ka no jing artatin ka baka yi ha ka di ka bandap sita yo shwa kende ka kumor ka basonsi na bangin yo ya ka kubor kalalong ka jinglungo ya ki pajba do ka konsulsi kalalong ka jinglungo na ka banta jongi kum ka parti kalalong ka jinglungo ya ki no kesan ya ki bahin basam ya ki bae ki baton ya ki parlok ki parjor bat kalalong ka jinglungo ya ka stiri kum ju borokowe ka jingkli kalong kum no pat kanlong nama ka kubor kalaya ha kala jong mahedon mangko ai do kumno pat kanon ngaso kumen pat nganong ne ban pelokot ba nakaliang kayi kasem jong ubapo pasensya ko paroy ba nakaliang kasem jong kimiki kon uhab na tadel igurim bat kibayi kibasem baro bat akan juga po Lyngdoh ki mau bersio naga liang jong ke parti ke circle angli tang ka wei ke sur pilelai ban kirsan ya ba sinsar kum u gadi de jong ke UDP dede awala don ki lai ki mau bersio nasyat datil i balabang bahaban ba dede kan no ke dokumen ke jongi yo saki kubur yo saki kubur narum neng ngala persang bandung kat badan ki meeting kat bangala por kat ki meeting area ki meeting snow batum tater hangne konsorsi jongpi namar ba ngi medan election sessionuru kadai tang ne soyong abanga yolat bandung saki snow ki paper kai ka banga yo i hakane ka kinti ke Mynta ngan ban mi ke ju namar ka area ka batmai ka banga yo ban one room meeting bagi pajba jo ka soyong konsorsi hakane ka kinti ke Mynta mensua amedon tanggawi ke kinti gawi ke Nongrim Mynta hane kidon atli ke Nongrim kabalong ke Nongrim ki baskemba yau ka dire jonge gawi ke Nongrim ban perpawi ke solem yau medon bamko arwal play kabar ban siu kaliang ya ki kam ki bobha boy maedon ilale ha ki to islam bilalong kum unong mikmat we amale but what ha ki sans nem ki bilalap na ne to islam ni boy kam no amale ilale na ka banta ki pajba jok ko sosi kata kade ka Nongrim ka ba ki pajba ki larai but ay ya ka bot jonki hang ya soyong na keren ya ka majority jonki no tebot naga lai pusau ja ino tebot nga keren ya ki kan riu kan nyo jar sejrong ka majority
itu kita donut nanti kita semua lagi jom kerja perkat joki ngam lah berbatai. Hendai kalau jom kubur malang kalau ada sim ya karai ban ai kerja kerjaan jai mahadon halor kini apa halor kini ke arli kini kilo kibat kiba arli nak kalian joki paiba kila rai ban ai ya kaput hak ini election ke pemerintah banyak sobat ong Idan kita ketok kita orang bakabut sulam tak kabut sulam temlong ngaruh kemusuhan sigen kendiat tengah yang menjuri kita tu nggak menjuri kita ya piang ya penyeng tu ni mau pisut ni ajar kerja temlong denam deh hak yit tahu kandidat ubabiang kasoyong kalau kebadan mo bila yo ya kandidat ubakat kandidat ubaki paiba ana ka por ka bamanta kin aya ka por ka jonki om tang la ka banta ka jin solem om tang la ka banta ka jin siu kliang ya ki egi kam di ba maidon ila le ak di por mi la ko nomi kiman ndai ban aru ya ka por ya o kandidat ubala yang pura ka wai pat ka por ka ba kira yo ya ka jing e ki dong kandidat ka jing kren ba ayu mana tu di badan hospital Mbak Charles Mbak Charles ngayui pidape ya kedol jong Mbak Sensar dah jerong dah hek ni ngatai dah kampan dah kampan kor kendia ngatai dumnon menun meeting subuh itu jerong kat ni pin dapat kedol kemar tu mau peluk aja silam pat kembali resling tapi kepada ni kami sini. Kepada ni kami sini. Hagi pore akan bahas election Mynta milut. Mo piasno lalai pujai di kara di kubur di jingno ya no. Balai kadang ni kami milut. Tapi bapa ngapa piasno berkontrol ini no. Kadai kandidat bono ramba. Level ni. Dia ni. Apa ni? Demi, bukan ini orang kelung orang lamir kecil no ya no. Satu siapa ada kena kat bawah tu itu. Tak ada mau free ni udah wait tak tu. Oh mana belinya ayat sulam boleh apa ya? Siapa yang kai? Gigi jadi beri kasih jadi beri tu beli. Kabatip buram, kabatip siap kalian. Balagum ta tanya kawai dap senam lagi pa ibe mikha mihe misan mano ya kawai dap senam lagi ya suburo mem beri maki kita penhe pesan ini kum kita kita umdan kam bul sulam dah lalang la ba tak kam andre ya soyong kita andre tak kosong konsumsi kabadang don ya kabensim jong jin sulam ban siu kalian idalo kandidat bopi gadur kemat ane gadur kemat ka po samki apa mut bapigi paiba kaya ka pensoya daki paiba ngisi bangila yo ya kajing jong paiba kadi kawai bad ka kado kanawrim kabagi paiba kiraray ban aya kabut hagani ka katiga mo matakalong namar bakidon ya kajing sania lemle tapi ya kador jong kandidat idan namun di sini ada umur istang mana kono dah betul betul kono dah iskan dah dari sini lesno orang dah tapi uno sangot seni lesno seni seterpeng sini orang dah ada mungkin bapa kono dah uno di bandar kandidat bola bangkit ya kau kakarteng sensya bat kupar tapi lebih kata mereka masuk batai pencerama mo lah orang akan ikat por melewakan bas tangi pergi pada pin air kecil kesan ni bapa kata lele kalau syagra pada akan basi bapa glori por basen sya pensiun Nongrim yang kini meeting bagi pada kiwan baru nyokor yang kini meeting baru ngambang lada pijak ngambang by direct anda pilih job hadir dekat lain dari nyokor yaki kaktil katalit undan spa undan po kabarlah menpenhun ya nur
lega ketin ke telit ke akor ke burom ke bangiton kam nengkong nyokor kat sebalai kimiting ibangalai kimiting sinong kat sebalai kimiting joki dia nga ilang ngo ya kajingmi joki pai ba lain mesti karar bajiru don hi pai ba lain mesti arbajiru don hi lain mesti sepuluh bajiru don hi lain jangan sepuluh bajiru don hi pai ba nga ilang ngo agar election ni pi soyong kani kalong ka ege bagi pai ba nado komen CM gemi ban ai ya ka jingirsan ban pensit ban pensingai ban pentikina Mynta kasi ai kani kade kesin baru kau mau ibre ni tu sini ke yang sini ni don ni omte nang don sini soalan dia kita baju ilan tu sini soalan dia sahaja dia dia hakir masih terang kat nang mi meeting nang tu ki pai ba kat nang mi meeting nang tu ki pai ba sa ke jing yang jauh ke UDP balai ban ai musim ban ai ke jing penting kita bangin ai ke jing jauh budak budak ya buat sencar roi kupar Lyngdoh apa harga ni election pemerintah harga bom tendrai semua apa piatu menaiki angkum no baka pisahkan seterai borba so happy ginong soyong kai pinla hey kamu pinla don bong sim na kasim kar ko ba ay mono am tu ba ay mo ta seti mo pibo bonra ko sim seti mo pi don bong sim na kasim kabota ay bis kabong dan benar ke basong ni sim na malas mobil ba sim apa ke buat tengah orang bicara kam dalam ke bapa bahkan ni kan wan taplu ya kaji beri aku jungi abang apet hang ni haga jingi lang jungi mentah kerang ngai bakum kaji beri gidan siso bende siso lawan dari wei na ar beri beri jungi compare ngiburam ni wei bagi beri ngai na kuah banong kajai bendeu jongi shano kan poi lada baro ile thebot hap yo ya ka bainong ka bahe banyo ya ka bainong ka bahe kata ka de we mi na yenglu lada mi yo bainong mi na thebot hato sa yong ka lokum tangam te ka shok pi em te na ko ho pi ong em na ko ho ba pi ong em penskam ya kata Satang kanu si mentarang ni, si teo tam, haka teo kemenuan, mentara si kali si kado sau buji banyak kan basisyon, hari na tam dalam syu, lari betang sekabat late banyak tabur, mentara ngisang keleng, nilik keleng, nak kerpat ye bi, nado kinongkit kam jauh parti, kinong kersan jauh parti. Bapit sobha banyak teristam. Haga ni election. Kabamenta nak kabenta waktu. Ngayoi kiwei kiau rajau rupa nga ong em nangi kaler kalawan sakaler to ka UDP ka jingjok dungi kande haga kalai tarik. Namal nada piong rajau rupa tanya terila isu. Kita itu rupa kiba. Somakat. Sobha banong job lupa syong hayeng kam don jimut kata jin job lupa ban hun haga kalai terik banong ban yo jing job klem ka jing trai sistem kam long ka ege ban penhun ya pi binong trai parti dinum dei sa sistem ki parlok modersan ya were ki parlok parjo ya were ki da jing ya were ki da jing suren wajah ya bakra wajah ya batri wajah lemeng, wajah le sarong, ukino yalam. Nah, si snow baru-baru, haki election baru-baru. Nak kalian ki kandidat si aku no, ba oh you tu kandidat non now, nere you tu dong buat. Oh you tu tinggi non now nak ada orang Malaysia tu. Ngah aku ni, lebih non now you no yalam, le direct kandidat. Le direct kandidat baru kandidat pudiang yang kata. Kandidat tahu you no.
Nado overhead, hado overhead, ngiriban tiang ben.